Maayong buntag, mga igsuon, Biyernes Santo na gyud. Abi na kog daghan kog pamalandong. Samtang naminaw ko og misinati sa sakripisyo ni Kristo. Usa lang ang migawa sa akong pamalandong. Nga kana bang dili gyud unta si Kristo ang angay mga muantos. Dili gyud unta siya ang angay nga maglisod og pakaulawan ug magpasan sa krus ug ilansan og mamatay. Ato man unta to, kay kita may nakasala. Mao ni akong pamalandong ug akong ipaambit ninyo. Mga igsuon, mga hayop tagpasaylo. Lord, di magid unta ikaw ang magantos, kami man unta kay kami mo'y nakasala. Pero imo nang giako tanan, Lord, pasayloa gyud mi Ginoo. Pasayloa mi sa among sala, naingon ana katungod namo. Mga igsuon, kabaluta nga ang Ginoo mo ingon gyud na nga ayaw mo kabalaka kay nahigugma ko ninyo, ako nang gibuhat tungod sa gugma. Pero kung sa ato pa mubaton unta tagkaikog ba, bisan pa kun ingon ana ang Dios, kita naa pud unta tay buhaton, naagid unta tay buhaton, bahala ginagmay, basta kanunay, let's do something nga mabag-o unta ta. Dili ta magsalig abi kay ingon ana ang Dios. We must do something. Bahala ginagmay. Ako ganing suggestion, one sin at a time. Basta at least kanunay. Ang atong pagpaningkamot ba naa gyud unta tay buhaton mga igsuon nga pagbag-o. Hinaot pa unta.